بله می بشا میوان بردوام بکن ایرو به دکتر داخلیه به حسین شکر لسر مسئله و نخوشی هم تانسیونی هم شکر می باخبن گلو نخوشی چم آتید بن صدمون ندن و انجام می هر وقت تداوی آوی چیه به هفره می جه بپرسین کرم کنم به هفره بره خواب دن ماموسته خواه روز باش ماموسته صباح بخیر و بخیراتون و شانامه روز باش جوارجی سلاو و حرمت جوا و تماشاوانه وارد هواره گلک سپاس ماموسته مالا و آوا لسر هر دو نخوشی گرینگ مگوت امیرو بسکرین نخوشی شکر و تانسیونه پیشی نخوشی شکر چیه پناسه آوی نخوشی که چاوای کو ام دبیجین شکر تشته شیرین تن بیرامه هلبت تشته که خوش الی نخوشیه که ام دخوازم پناسه آوی جو ببیسین بله براستی نخوشی شکر آنجی به نخوشی دیابت نخوشی پر گرینگه لگور لیکولین وزارت تندرستی لترکیه صدی سیزده دخوایه اف نخوشی به بهتر نخوشی و گوتناتا گوتی شکر چیده بس نتنه شکر ام بیش کربن هیدراته تشتی کو ام دخوان و هر وسا چشیده و جور بجورن لبلی د سری د دوی ام سر و مسئله بحث بکی بحثا انسولین بکی انسولین این هورمونه که او شکری داخل دنگه گیده او انسولین شکری ام بیش اگر کو انسولین کم بد شکر دانه کود و نخواشا شکر ته هوله انسولین جی وکو ته زانین لپارچه لاشه ما دبیجم پانکراس آنگو شیلاف جوی ته چکرن بله ماموسته جبر ویجی وقتی کو انسولین کم به یان جی نبت اف نخواشی درد کود چاو ام سر ویل نخواشی دبی ام چه آوایی سر ویل نخواشی دبی نخواشی شکر وقتی کو تی تحلیل کرن ام تحلیل نخواشا دستینن وقتی کو ام فتن ام بیجن نخواشی خواه برچی ورن خوشخانه و وقتی که برچی ام فتکن تحلیل لیوا شکری و آنجی گلوکوزا و بسر 126 ربط یانجی بتیری بشتی 2 ساعت وقتی که سر 200 ربط ام بکارم بیجن دوی اف نخوش جبوش نخوشا شکر بله کولین کرن به ماموسته چند تیپ نخوشی شکر هنه گلو؟ چند جوره هنه؟ بگشتی سه تیپ نخوشی شکر هنه یا یکم تیپا یک دبیجن تیپا یک انسولین تنه یانجی پرکیمه به پرانی زاروکتی حتی بیجین 18 سالی درد کود و وقتی که درد کود مخابن جارنا حتی یعنی آنی درد کود و نخوش جارنا بقوم مایتی نخوش خانه yani selelbuna ve hepke zahmete. Ya dueji tipa duyem tip 2 yani tipa duyem em beji ew behtir bi maznara derkevet wî çaxî insülin heye bes li insülin etkiye nade şekri şekil dana exet. Ji ber vê yekê جبوك انسولين ام دايخي انجي ام ديرنجا بشكني ام علاجا دشخوليني تيبا سيم جي لبتر ام بيجي بيركي بحمل درد كفن يعني جبري وقتي كنا بحمل بن نخوشا شكر واتنيا لداكو بحمل كتن وي چاخي نخوشا شكر تهوله هر وها ام بيجن باوتويمينيته يعني اف اوتويمينيته داو هنك انتيقور هنا چاوکو حجکو مروف لخواد دجمن بد اوتو انتیقورتی وی معنی هنک تیپین واجی هنه اما بسرکه سه تیپین وی هنه ماموسته کیجان ام بیجن تدید بیجن گیزلی شکر جی هیا کیجان دکوی وی تیپی ده یانجو انسان وی چاوا های جی هبن دما چبو کیجان نشانه بمره درد کوی کو ام بیجن ولا گلو احتمالک شکر بمره هیا آنتونه نشانه وی چنه
نخوشیا شکر براستی نوا گلی ما ده پر زیده یه وکو تی زانین دمی داوی ده نوا و 10 سالا 20 سالا ده دجیانا ما ده گوهرتنک پر زیده هاتن پیکانین ام بیجن خارن و خارنامه هات پیکانین ام بیجن لگوندا لملت جگوندا چون باجاران هجمارا لباجاران زیده بو ام ورزش آنگو ام بیجی اگزرسیس پر کم بون جبر وی نخواشا شکر پر زیده بون نخواش به چاوت دیدم ما دستی نشانه هم بیجشتی شکایت آتی دد بیجی دویم زواده بد از آویجی و تخم جاری دویم زواده بد از پر زیده دخوازم آوی بخوام بس جار دی تینا منایش کناندنه و از پر زیده چم دستمجا پچوک لی هر وها هر نخواش جوی هاوی جنایه هنک نخواش دبیجن که مکیلو داییه از ضعیف بوما هنک جوان جی ام بیج از بحالم از قواتا منینه لیبل ایکو بیجن شکری و شارتی یعنی انگور دناوا گلده دبیجن گیزدی شکر افتی بهتر انسان زخم انسان کیلوی و زیده و این قلو ام بیجن بهتر لوان درد کون او جی جار دی اف شکایت و هنه لی کیماسینه و نشانه وکی دیجی وکو تیزانین دستو لنگی و پوچ دبن دشاوتن دلرزن یعنی جبر ویشی دستو لنگی و دیشن نخواشیا شکرا و شارتی شکری کو برچی ناوا 126 ده لی جار دیجی ام لبر هنک تیپین نخواشی خود دوید تداوی ام بدینی و دوید ام پیشبری و بگیری بله ما مستبکی نخوشی که شکر دما به کسی که درکت نخوشه که شکر ام بیجن انجام ده چه ده بیجی لاشوان ده چه ده بی حتی کو ام بیجن زرار آوی دکیجی انسانا لورا جانا دکونه کمایا شکر ده جوک و بحث کر انجام بی نخوشی چنه انجام مخابن پر گرانن نخواشا شکر نتنه ام بیجی شکری بلندکی آن گوگلی کوزه بلندکت نخواشی شکر پرگالا ولش انسان تمامی اتکیدتی هم لدمارا هم لسنرا وکو ام دبینین نخواشی مجی مخابن شکری و نبن کنترول ایده و انجام گران ام دبینین بسرکه ام بیجی نخواشین گورچیسکا یانجی نخواشین جاوا آنجی ام بیجی نگی و دست و لنگا برینن مازن حتی کو او نبن دنگه که دبت او شکر نه کنترل کرن مخابن هنک مروف حتی دست و لنگی واجی دچن عملیات مخابن دست و لنگی خواجی غیب دیکن و هر وها او نخواشین دل ای قلب جی زیده دکت و مخابن هنک مروف قریزا قلبی جی در باز دکت جبر وی هاوی نخواشین می ایکو شکری و هابت دوی هم علاج خواه درمان خواه کنترل خواه پر دقات بکن و سرویب سکنن یعنی بسرکه انجام منوی نخواشین شکر نخواشی شکر نخواشی گورسیسکا دارید خد ام بیجی نخواشی دل دارید خد بینایی چاوا وند خراد کت و دست و لنگا پیچ دکن و برینا دارید خن مخابن او انسانن کو نخواشا شکر پیش داده چن نکارن دست و لنگی وقتی کو لدرد گیت کون هایا واجه تونه یا جبر وی برین چه دبن اف برین هد درنگی ساق دبن اف برین وقتی کو درنگی ساق دبن جار جار زیده دبت و حتی کو دچن عملیاتا گیرا بله ماموسته پکی اف نخوشین شکر بلا و بحثا علاج و درمانی وان کر درمانی خود چوا بکار بینه؟ درمان وا گور تیپین وانه وقت من گوتی سه سرکه تیپی وهایی تیپا یکم به پچوکانی درد کهوت ام بیجی سالا یکم حتی سالا 18 17 وی چاقی درد کهوت او نخوشین ما
بهتر و ام در زیاد دینوا در زی انسولینه اف نخوشن من تیپا یکم براستی او جی دزانن که وقتی که انسولینه نشو خلینن انجام و گیران و هر وها جی دوی که نجبو تیپا یکم جی تیپا دویم جی به حمل جی دوی بسری بزانن که نخوشی شکر بخوا پرورده بکن یعنی اف نخوشی حتی که ساق بد تی بواره بد و تی بواره جی بچد لی ای تیپا یکم بهتر درزی هم جره دنویسین درزی ویجی تیپین و درزی هنه وقتی که ام ساعت عددین و ام دویجن هنک جواد هینه برچی بشخولینه هنک جواد هینه پشتی خارنه بشخولینه تیپا دویم ام بیجی تیپی یا آکو مازناده درد کهود او بهتره و اگر بن کنترل یعنی بن yani nezêde bi şekilî ve em dermanên heb didîn we dermanên heb wekû ku bişixulînin pêşniyarên doktora bînince pêş de naçit ama eger kî pêşniyarên doktora neynince em bê jî parêza xwe negirin yan jî dermanê xwe baş nexebitînin mixabin ew jî hinek tîpê duyem jî derziya dixebitîne. به مامۆستا ez dixwazim vê jî ji we bipirsim di piştî pandemiyê bêtir wek ku nexweşiyên şekerê zêde bûn yanî tiştek wisa em bêjin fermî di destê we de heye an tune derdorê em dinêrin êdî wek ku nexweşiyên şeker wek bi zêde bûne tesîra koronayê li ser vê meselê heye bu an na. Bi rastî korona nexweşiya korona vîrusî gelek parçeyê leşê me zarar dane. Bêtir bi nexweşiyê pişê re hatin ama hinek nexweşiyê me em bêjî nexweşiyê serî de hatin em bêjî heta qomayê jî hatin. Lê wextê ku tedavîkirina koronayê de îlac dermanên ku me dişixulandin dermanên pir etkiya we ji bo koronayê baş bûn koronayê baştir dikirin hinek tiştê ku em nedixwastin şekir bilind dikirin hinek mirov di bingeha we de di genetika we de em bêjî an jî otoîmûnîteta we de mixabin şekir derket lê encama wê ne pir zêden yani hejmara van nexweşan ne zêdenin. Belê rast e. Yani ev demekî heta demekî dewam kir dûvre qediya. Belê mamoste me got em ê hem li ser tansiyonê û şekir jî baxibin hinek jî em behsa tansiyonê bikin tansiyon nexweşiyeke çawa ye çi dibe di laşê me de em dibêjin tansiyona min heye. Nexweşiya tansiyonê wekû em dizanên ew jî di nêzî di nava gelê me de hema li gor lêkolînera heta sada sihê derbas dixwaye. Heta yani sat mirova em bibînî digarî bêjî sê hêva nexweşiya tansiyona heye. Bi serî de yani nîşana we yekem serêşî ye. û bi hinek mirov jî ji bilî serêşiyê jî mixabin li pozê we li bêvla we xwîntê wek dî wiha jî leşê we giran dibit ama bi bêhtir serêşî ye. Lêbelê tansiyon bi pitir bi dil re girêdayî ye û bi jenandina gil û bi quweta dil re dixebit tê hûlê. Ji ber ku tansiyonê me tewa neyek heve newek heve lêbelê li gor komaleya endokrinolojî û li gor komaleya pisporên dil wextê ku tansiyon bi ser çarde û nehê derbas bibit em wê tansiyona bilind olarak qebîl dikin. Belê mamoste pekî di laşê me de em bêjin çi diqewime heta em dibêjin tansiyona me bilind dibe yan kêm dibe tansiyona bilind çi ye a kêm çi ye yanî tansiyon cûreyê gelê çend cûrê wê hene em wê jî behs bikin. Tansiyona bilind û tansiyona kêm bi her du jî bi awayekî bi ferqa we gel zêde ye. Tansiyona bilind bi bêhtir wek me gotî bi serêşiyê tê nexweş an bi serê min tê şe çavê min tê şe wî şiklî tê û wek dî jî car car
دبی ولاوادا ام بیجی خوینته لی آکیم بتر بگیجبونیته نخواش دبیج از دگیج دبم از نکاب مشم قواتا من کیمه بس تانسون هجمارا تانسون یعنی بلا تانسون اللي جور همي كسي نعينيه هنك مروف هنا تانسون وزاتا ام بيجي نوتو شيستن جبوا اف نورمالا بكن بس هنك مروف هنن تانسون و 12 و 8 وقتی کو دبن نوتو شيست تانسون و کم دبن لی ایکو تانسون و کم دوی به لیکولین کرن یعنی تانسون کم بپر گریدایی و هنه دچید بن نخواشی دل را چید بن بچید بن نخواشین دمار را چید بن بچید بن هورمون را چید بن دوی افتش به لیکولین کرن لی تانسون بلن ده تیپی بسرکی هیا تیپا یکم او که هم بیجی پریمر هیپرتانسیون به پیتر به گنتیک را گریداییه لتیپا دویم آن سکندر هیپرتانسیون او جی جار جار به نخواشین گورچیز که چید بن جار جار به بزی که سر گورچیز که زیده هورمون بدلشه ما او جی تانسیونا بلند کد بله ماموسته پeki انجام تانسیون کو جار که و جار که زیاده بین کنترل و ند بین دستمه ده لورا انجام و نخوشی چنه مخابن جار جار ام لاجیل ویتش تدبینین وقتی کو نخوش ام بیجین تانسیون پر بلند بین سر ایشی کی بلگ یلی خورده هوله و جار جار لمجیده خوین دچید بت یعنی ام بیج ناوا گله دبیجن بین قناماسه و هر وها نتنه بین قناماسه ام بیجی نتنه وقت دیجی نخواشین لچاوا درد کود جار دی نخواشین گورچیز کا درد کود هنک نخواشی مک ایکو دیالیزه هنه هم جنخواشی شکر هم جنخواشی دل جبو کنه کنترل کرناوی گورچیز که و باش نخابتن حتی کو دکوین دیالیزه بله ماموسته جار دی اف زیده بونا زید بله جار دی اف زیده بونا تانسونه لجميع لشماجي اتكيا خود دته اما وقت نامه قريزا دل زيده دكت نخواشيا دل زيده دكت ام بيجن بجبو دمارا ختماندن که ریسک پر زیده بله پeki ماموسته درمانین تانسیونی دناv geldem gelek cara dibisin demat işte gibi beje ilaç amini tansiyonu he bidnemin eze buxume baş be her tim bikar ani navi baş yanjı biçi avayı un tavsiye dikin bila velati heji çe bindemav ilaç bikarani بسری ده دوی کو نخواشیاش تانسونا دوی دکتور دبیجت یعنی پیشنیار بکو تو بشخولنت یعنی حتی کو دکتور پیشنیار نکت دوی تیکست نت درمانا نخبتینت لیبالی وقتی کو یکی جار یکی تانسونه خوا بپیوت من بیجت 14-15 بی ام نابیجن اف نخواش تانسون نخواشی یک تانسونه ام چاوا دکین ام دبیجن نخوشی خو یان تانسیون هولتر یان جی ام نزی هفته که ام لتانسیون ایواد نری ام گور و علاجات نویسی نتنه برانشا ما برانشا دکتورین بدلجی ام تکیلیه مهنه به هر دو برانش ام علاج درمانان نخوش خورد نویسی اف علاجن ها درمانن ها وقتی کو بنویساندن دوه هر روش دو وقت خود به بکارانین یان زیده بکارانین یان جی کم به بکارانین انجامن وی جی مخابن گرانن جبر وی نخواشن مم نتن درمان دادین و ام پارز جی دادین و پارز هم جبر تانسیون جی هم جبو شکری جی پارز پر گرینگه بله ماموسته ماموسته جبو نخوشیا تانسیونی پeki egzersiz çavanın bejin kıymet abi heye antune jbo ve nokhoşiye hene ki baş bebe egzersiz unçı tavsiye edik.
وەکو تێ زانین وەک من سەیدە گوت jî demê dawî de nava me de egzersiz pir kêm bûne mixabin em egzersiza werzîşê di nava me de em naxebitin lê belê wextê ku hinek nexweşê me em dikarin bêjin heta wek dermanekî etkiya we zêde ye yanî mirovekî dermanê xwe bixwit û bi wê re jî ورزشی بکید egzersizê bikid tansiyonê wî jî dadkevit em bêjî şekerê wî jî dikeve dengê de em ji bo nexweşên xwe eger pirsgirêkê wayê qelbiyên giran nebit di heftiyê de rojê di cara nîv saetê bi tempoyekî ne pir zêde meşandinê em tavsiye dikin. به ماموسته تکلیه دنابرا نخوشی شکر و تانسیون دگل و هی آنتونه تاثیر الهف دکن یا ناکن تاثیر نخوشی شکر و نخوشی دل ام وقت تزانین به پتر ای اوبز را درد کفت یکو ام بیجی کیلوی وزی دبن هم نخوشا شکر جزی درد کفت هم نخوشا دجی درد کفت و مخابن وقتی که نخوشا شکر درد کفت نخوشا شکر ضرر ده دمار جی به وی انجام مرجی نخوشا شکر جیته بوله یعنی هم دکارم بیشن تکیلیه که و زیده هیه بله ماموسته peki نخوشین شکر دیدی نکارن هر تشتی بخون به تایبتی işte dibêjin bila savarî bixun birincê nexwin nizanim ji xwe tiştê şîrîn qedexine helbet lê her tim jî dibêjin dilê me diçe tiştên şêrîn yanî ev hêsteke çawa ye û xwarin û vexwarina xwe de bila hê jî çi hebe bi rastî wextê ku nexweşê me şekir em eslê em nabêjin bila yani bêjin nexwin ama em bêj tamamî em nabêjin qut bikin yani ev bi dengeyekê re ye ev nexweşa şekir ji wextê ku parêzê negirin şekir mixabin pir zêde dibit ev denge ew e ku nexweşên me hem demê ku normal ewînê xwe de normal em bêjî taştê firavîn şîva xwe de ne pir zêde bixwin ama piştî di saeta ara ewîn em dibêjînê cardî yan fekekî hûrik yan em bêjî dewek yan şîrek berdaxek şîr yan jî kasekî mast em tavsiye dikî وقتی که هم تشخیص شکر آنجی تشخیص شکر یا تانسیون هم نخواش خود در داخلی هم نخواش خود برای و دن دیتیسین جی دیتیسین جوارا پروگرامه که چید کت دوی گور و پروگرام بخارن و خورنه خود بکار بینن Yani Paris jibo nexweşên hem tansiyonê hem şekir yani em Paris'eke çawa tavsiye bikin rastê wek got diyetisyen helbet ji war lîsteyekê wê amade bike lê li malê bila hê jî çi hebin biz ji bo tansiyonê ji bo nexweşên şekir em ji wara dibêjin ji xwe dûr kevin yani ji xwe nexebitînin yani em zaten nava نانه مده خو هيا نوا هنك خارنه مده خو هيا يا هر زيده خو نخبتنن اگر بخبتنن جي پركم بخبتنن بله ما مست جيبو دوان جي جيبو نخوشم كرم بكن كرم كن دوان جي نخوشن من شكر جي ام دبیجن و وقتی که هین تاشته یان فراوین بخون جاردی تشته که کربوهیدرات ده به دنگی ده بخون یعنی ام بیجی سه پارچه نام بخون یعنی زیادتر نخون بلا به دنگی ده بد یعنی ام بیجن نخوشی خو نه سه جار نام بخون 6 جار نام بخون اما هندیک بخون بله ما مستجبو زاروکان ام چی بیجین مثلا د زاروکان د جان هم دبینین شکر بوان رنه خوشیا شکر درد که به ام کارن لسر به چی بیجین وکم سریدم گوتی تیپا یک آ دیابت آنج تیپا یک آ شکر ناوال شیمه ده انسولین تنیه جبر کو انسولین تنیه دوی کو ام جدر و انسولین بدین نخواشه خو ام جبوا نخواشه خو در زیاد نویسین
بهتر واجی زاروکن جبر کو اف نخوشی به ژنتیکه جبر اف نخوشی ده انسولین تنه به درزیا دخبتن biz براستی زاروکاتی چم گودرد کفت دوی قد انسولین خو هر تم بشخولین و پارزه و دوی بهتر دیقات لیبن جبر کو اکوما گوتی انجامن شکر گرانن و اف هی زود دی تشخیص کرن نخواشی شکر مخابن انجامن گران هی زول سرواته جبر بی اگر کو نکنترل کرنا شکر ام نخواشن تیپا یکم بهتر دبینه. Peki mamoste mesela bi taybetî ji bo zarokan zarok bîra tiştî nabin ji bîr dikin carna ew insülin dibe ku ji bîr kirin li xwe nedan yani tedaviyeke dî cuda ku zarok ji bîr nekin tiştekê wisa em bêjin tedaviyeke ku ji bo zarokan bi taybetî hatiye çêkirin heye an tuneye. Demê davî de bi teknolojî pêşdeçûna teknolojiyê re em bêjin pompaya insülînê derketiye. Pompaya insülînê çi ye? Wekte gotî car car nexweş insülîna xwe ji bîr dikit, bi xwe re nayînit, divê ji bo parastina insülînê cemet lazim e, her tim peyda nabit û nikare bibe her derî. Ev insülin pompası bi awayekî em bêjî bin çermê laşê mirov de dêxite û ew insülin bi xwe xwe li gor şekirê te insülînê di dil laşê te. Belê rast mamoste. Peki mamoste ji bo zaroka me bahs kir helbet ji bo mezinan jî ew insülin piştî ku dev jê bixerin yan jî ji bîr bikin encamê wê bahs kirin encamên giranin wextê wê derbas bû careke dî bikar bînin baş e yan na bikêrtê yan na. Rastî wextê ku em nexweşê xwe re em behsa nexweşiya şekir dikin û em ji we ê ku derziyê dişixwelînin em tabloyekî didin we em bêjin işte şekirê xwe rojê çar cara binivîsin ji me re bînin. Eger şekirê we zêde bin insülîna we derece we em bêjî em nîşanî we didin. Wextê ku şekirê we zêde bit ê ku fekinê lazim e car dî derziya xwe bikar bînî. Belê. Mamoste pileya şekir dema bu çi qas zêde bu navê çend pileyê de em bêjin êdî talûke dest pê dike dema gihaştı çendê ew talûke êdî divê hejî hebe. Ev jî li gor nexweş tê guhirtinê lê belê em bêjî wextê ku hinek nexweşê me berî du hefteya me nexweşekê ji acîlê girt nexweşê wê hatibû heta 1200. Mixabin qoma giran de bû bes wekte gotî insülîna xwe ji bîr kirîbû heta ku me yoğun bakımê de me takîb kir. Bi piraniya we bi ser 500 lîre wextê ku bi ser 500 lîre dibit encamê wê giran dibit. Mamoste temaşevanê ki me peyamek şandiye ez dixwazim wê bixwînim hem jî em serê biaxivin gotiye ez jî ev 40 salan nexweşê şekirim weke pêxemberê me sallallahu aleyhi ve sellem nano û avê ez dixwim ez bar meze baş bibim gotiye gelîka diwe behsa xwarin û vexwarinê kir tenê nan û av ji bo vê nexweşiyê bes e yan na? Mixabin car car nexweşên me li derdora me jî em dibînin em bêjî hinek giya dixebitînin yan jî hinek dermanên ku doktor nedin wa dixebitînin li gor lêkolînê em li gor bilîmê diçî em li gor lêkolîna rê diçin û tiştê ku wisa tune ye divê ku insanek şekirê wê hebit pêşniyara me dermanê xwe bixebitînin û tişta ku doktor pêşniyar bike wa bînince. Belê. Mamoste ji bo nexweşên şekir mesela tavsiye wê dawî bila hêjî çebin ji bo hemê insana bi taybetî ev nexweşî dibe ku bi mehemiya re derkeve lewra hem şekirê veşartî heye hem jî em heme dibe ku rojekê ji nişkave bi me re derkeve genetîk bê heya me jê tune bê bila hêjî çi hebin?
بسری ده ایکو لمالبات و ده نخواشه که شکر هبت لازمه لسر اوجی بچت نخوشخانه یان جی ام بجی جه که ایکو لابراتوار بدت دکتور مالبات جی ده چه دبت بچه ور تحلیل بکت لی بنرد لیکو نخواشه شکری لمالبات و نبت اف شکایت من گوتی اف نیشان من گوتی بهتر و دفزوابون و تیم بون و هر وها زیده چوینا دستمجا پچوک هبت اوجی دوی برچیبون بین نخوشخانه و تحلیل خواه بکن هر وها نخوشین به این شکر مخابن ام انجام گران دبینن بداویه ده جبر بکن ام دبیجن علاج خواه بلا درمان خواه به وقت خواه ده و به کنترل کرنا دکتورا ده بکار بینن و هر سه محشون ده ام دبیجن نخوشه خواه شکر بلا بین کنترل بین بشا داخلیه و هر واسه ایکو نخوشین کو شکره و نبین کنترل کرنه دبد جار دی درمانه و جار دین گورتن امجد بیجن و نخوشین خو یا هر زیده تشتا کو بکن درمان خو باش بکار بینن پارزه خو بگیرن و اگر نخوشی و گیران نبد هفتی روشه دجارا بمشن نیف ساعته 45 دقیقه هر روزا داوی دیجی وقتی که و انجام ده هنگ نخوش واتش داده کن انجام ویجی دبینن نخوشی شکر حتی پرکیم دبد نخوشی شکر اگر نه تیپا یکیم به تیپا دویم بد به تمامی تیپ تداوی کرن لبله بن کنترل ده و بن کنترل دکتر ده چید بد بله ماموسته پeki جبو نخوشی تانسیون جانا جنش کابه تانسیون آمد دکوی آنجی زیاده دبی tabi emveji nizanin ve deme de insan çibikin başı panik dibin dittirsin derdori nizanin çibikin hinkes deve şortinin hinkes tişteki di limon etinin dever dravşe de jberku em nizanin kagero ketiye yanji ziyade buye deve em de çi baldar benem heci çi hebin براستی یک و نخوشی و تانسیون هبت ام توصیه دکیم که لماله ده آلاوکی آ تانسیون هبه آلاوکی آ تانسیون هبه بهتره و ایک وقتی تانسیون بلند به سریشیه که خورد که به سری مده اما وقتی که تانسیون دا که وقت مروف بگیج دبت لیبالی درمان که وقتی مروف بیوانه و نزاند مروف نکاره درمان ها ببیجید جار هنک نخوشین مجیده تانسون دوی هم زیده نیخی وقتی که دروم که وسا هبت دوی دمک نزیک ده و چه نخوشخانه بشا عاجیله بله ماموسته هری داوی جبو نخوشی تانسیون ام چه شیره تا بکن داویه ده تشتکی کون بیجن بگشتی بلا بالدار بن ام بحث بکن پاسیم خاطر جو خواز نخوشن شاکر جی ای تانسیون جی ام باورن پارز خواه و ورزش بیگ بینن از دکارم بیجم نکنترل کرنا و به امکانه تی کنترل کرن لیبله دوی او نخوشن ها نخوشن شکر جی ای تانسیون جی به آوایی که düzenli بچن دکتور خواه درمان خواه به ساعت خواه ده به دم خواه ده بکار بینن و ایکو نخوشن تانسون جی خواه دور کون تشتیکو خواه نخون از به باریه دمه او نخوشی تی بین کنترل کرن بله ماموسته گلک سپاس مالا و آواج بوان آگاهین هیجا کوش هم جبو ما هم جبو تماشوانی ما و بحث کر بله گلک سپاس ماموسته سپاس جبو اجی و دم باش دم باش روزاوی خوش منه جوانه حسین شک دکتر داخلیه به مربو بحثا نخوشیا شکر و نخوشیا تانسیون کر انشالله هنگ شو به نخوشی بن مخابن دناب جواکی دجی گلگی هنه خودی شفای بده و